India sarkar chuan China hrekna pakhatatan China application tamtak abandon ti Nizan Khan apunga Prime Minister Pumodian Chinese application somnga pakua India ban ani turthu apon hi list ti chuangal ani India ina ban list ahian alang sarzual ta chu Lucky Class of King Club Factory Weibo Ucam Makeup Camera Mobile Legend MI Community WeChat Gender UC Browser TikTok le Selfie City te hi alang sarzual ani heng application hi lo mang tangkai tak tak kan tam viawin arin oma Mobile Legend te Class of King te Lucky Gender le TikTok te phei hi chu mizo zinga po mang kan tam khop maya Mobile Legend skin nei thato tak tak te tan chuan awi omle zual viaw mai thei ani mase heng application mang hian China in sumtam tak tak India atangin nitin alaluta application pakhat atanga asumlaklu ringot po hi tamtham tak ani Mobile Legend application atang chau po hian US dollar million zanga pani vel Southeast Asia atang bikin ahlo chuak ani tichuan lim taka an games kan khel khan China hena sum kan lo peni tin reng mai ani hetiang bok hian China application an ben turte revenue hi asang hlom soivek lo maila nin omlama tepo akal thai ome Mobile Legend atang khian kan chu thiam mai ome India sarkar malak na in voin June ni somthum hian Play Store atangin TikTok pai ani toa application dangpo pai zel aniang tichuan application China in update huna I application download sa kha I mang thailo zui mai to don ani trend khathi chu server lam atanga ben ani don melboka TikTok aya hian India siam tik India ti application siamin Google Play Store da ani toa 4.3 star ranking anei mek mase improve na tur tam tak alanei ni in alang Indo sinowar angkhan ral thuam nena Indo na hi thleng mai thai din huna kanding renga mase hetizonga India ache tak thut awang hian China nen hian economic war kan ma chon teldon ti achiang ta a China hian India hrek let na tur aron puan ve thuai arin ombok India kutchuak thil tam taka hian China material man ania Times Now news agency chuan air conditioner te solar light le solar power lamchi atan India in Asia te hian China material tam tak man ania technology lama India kutchuak tam tak hi a material thren khathi China atanga import deuwek ania har satna India hian atok let ve thuain anringa antibiotic lamchi damdoi siam chuana te po China atanga laklu vek ani bok ni in antarlang mase India hi nasatakin ain buat saya China laka economic war machon tur hian ain pe ni in analyst thren khatten ansoi chiang taka puan nilo mase Indian manufacturing industry ten anna cholwa antho thainan material atam thaiang India in siam chuak turin thuam changklun ania heiba ka hian ramdang atanga material import turin ma alana sa lebok ni in discussion a hian ansoi langbok ani South Korea mobile phone company lian Samsung point India in khwar turin ma anlameka India remkhom ringot lovin engkim India siam chuakin India ram chunga hral chu mai baka India in export thaina turin ronlu antum meka US le Australia point an company enge muzat India ronlu tir antumbok alang sarzual zinga Apple company po antel don ni in tarlan ania The Economic Times chuan US company zani chuang India arang thei angberin anron lu don ni in antar lang boka heti ni chuan economic lama ramsang sangin an hrek ron mek China hi India tan alhom te chiam donin alang lo Asia business kalpui laklo le hlok chhomek China inkul company antam hlea khovela mixing tamber.2 ni mek India rama heng company China chuasan ho hi India hian anron lut ani chuan India unemployment rate anhiam berhun kantong chhonge in rin ani bok
economist tan lo chuan economic war lam hi soivak tur awang khop maya heng karon tarlan te hi ni zan lama national news agency rang economist le expert ten discussion an nei atanga kalau point out te ani tichuan ni zan lama ka video a ka tarlan ta kang khan kan then om muslim ram pakistan chu china papet ani taringut mai Twitter lama Pakistan Prime Minister chuan India chuan United Nations in a recognize Kashmir dispute area chu zapa lawin dan bo chein sipai chakna mangin an obeta khovel ram sang ta chu he thil khrechianga action la turin angen ani The Kashmir Press chuan Imran Khan hian India chuan COVID-19 hrileng mek chu in phenna na mangin tuna hian aram zautumin a then omramte anek meka Kashmir baka Nepal le China ramte po anek boy mekani atia hetianga India chet dan hian international humanitarian law le Fourth Geneva Convention akal tlata zapa lovin aduang angin achemayani atibok Pakistan Prime Minister Imran Khan thusoi hi khovelin anbeng khonte chiam lo ni in alanga India hian Kashmir hi venghim turin UN force te da RMTA Mase Pakistan hian helai muna UN force an hi rem atilawani hei hi kumsang hi sompariat November thla khan ania Pakistan hian line of control buaina hi memi du tak se chuan UN army te helai muna hian an dai to tur ania Mase Pakistan hian apom theilowa UN rotna alo hnol to ani Pakistanin anol chanpo engdang vak anilo terrorist akhoi ho manga Indian army te tha zeu le ralti taka Kashmir hi siam adu wang ani tichuan bom manga aron beilo le firfiak pol ho tirlutin aron rigrapa tuntha ringot po hian firfiak pol somnga don Indian army te hian ankap hlum to ani thakhat chunga India in Islamic firfiak pol Jammu and Kashmir anka hlum nember tha ani hial mai thai ani The Kashmir Press hian Pakistan Prime Minister in India apuna zongjong hi ama thilti vekjok ani atia Gilgit le Baltistana Pakistan che dante Kyrgyzstan ho laka ache dante hi khovelin a hailawa Geneva Convention le International Humanitarian Law bo chetu jok chu Imran Khan jok hi ani atia Wayon editor-in-chief in Twitter Pakistan le China hi chu khovel ram hnawksak ber jingami anitiin atar langbok heti lai hian Hong Kong mi puitan khua awar thailo voing khan South China Morning Post chuan Beijing in Hong Kong tan national security law chu apasti anron tar lang tatlat mai China rural na sang top legislative body National People Congress Standing Committee back legislation chuan National Security Law hi Lungrual takin anpoma he legislative body a hian member za somruk panni anoma tukin June ni samthum sangni somni jingdar kwakhan meeting hi tran ania minute som panga chhungin anpas felman vek ani janina National Security Law hi mipui hriat thei turin achip chiara tarlan ani don chawa chumi ma chuan National Security Law detail hi puanzar ani don ri lo niin South China Morning Post hian antarlang ani National Security Law hi July ni khat sang ni somni atanga mantran tur ania hemini July ni khathi British sarkar ne natanga Hong Kong khopui one country true system ne tura China kuta lanlet le ani champha chi ani ti South China Morning Post chuan antarlang telbok Hong Kong leader Karilam chuan National Security Law hi apom thu voing khan press briefing anei na apuang zui ve ngala National Security Law Annex 3 a hedan dodal zonga che apiang chu jela khung thai an liang ti tarlan ani thu asoitel bok NDTV in a tarlan danin British Foreign Secretary Dominic Raab chuan confirm na ladong lo maila Beijing hian Hong Kong laka mantur National Security Law anpasti country ngun takin kan ngai tu na kan senga inbum na step masaber Hong Kong laka China in Arab chia National Security Law hi full detail kan mu huna British John statement ati chuak malang ati hetianga Beijing in National Security Law apas awangle Hong Kong leader in apom thu apuan awang hian
mi pui thinrim aso sang na sa hlea Hong Kong mun tam taka buaina an chok chuak na sa zual hlea police lamten an man hal mia mai bok protester te dim na telwa no dar an nia wangin Hong Kong khopui mun then khachu police thun huaya omin are duak toa mase mun tam taka buaina anasa hlea protester ten silai le an manro nei ang te dap khomin anin buat sai mek ni in the quintin an tarlang he chanchin buat sai lai thleng hi chuan British bak hian national security law chungchang a hian o an la chualawa US lama Democrat hawin Donald Trump an pu chiatna Russian bounty intel chungchang deuh hlir an ram news agency ten an la puanga hunram chang awm chuan hemi chungchang hi rontarlan kalotum don nia India Prime Minister chuan voin tlai darli khan media kaltlangin mipui hnena thucha asoya athlona mihar sajok ten ration andon thinchu November thlathlangin athlona pek chungjom ani tur thu asoya huitle bufai kejinga le dal keji khat emo chana keji khat emo thlatin chungkotinin andong zeldona hei hi Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana scheme noya pek chua ani don ani tin rampuma ration card in angtlang vek man thuai ani ang atibok kan Prime Minister thu soite hi chip chiar jokin kan local news ten an lo la puang tura ngaila media trend khatrin angin China nena kan buaina chungchang lam asoi langlem lo ni in hriat ani Prime Minister hian COVID-19 fight back na tur lam hoi deuh vek asoi ani